Welcome back to my channel. Ngaprian subhai episode season 4 kiparalog kiba yarapan share like subscribe ya kedeka video kejong akum juru epi kibom 4 subscribe ru akhir pada episode yarapan subscribe ya kedeka video kejong abat ya share lang haki paralog kijong pi te akhir pada ru epi iwe baru kiparalog kat kiba layarap bat kat kiba page sabha ya share lam haki paralog kijong pi ya kedeka video kejong te ngam dapat slam syu malak reaction kawai kejing ruai ha kedai kapor ke bamta te ale paralog ni page bat jarap lang ban subscribe ya kedai chan ya kedai video kebangan sabu hapo description ya kaleng sabha saklik hapo kekertain jo kedai kejing ruai kedai party Haka party kasur jengruai kapa DJ kadang sawah bapen kendaya kamen sih jong pijong ale temen samlawan ya syat langbatnya kane kapor jingga les nyoba hakum kane kasih jing menin ya pendi kat badang don hakane kaperti haka perti tongin ya ruangin syah haka perti jing kemen bangin yoma ki jing kuslai baru ngin be syajgan daka jing kemen ngin ya syah ngin ya ruang ruai kalau dapat berpeneng berpencut ya kini kejing ruai oke jadi siap ini pak itu bakar usen ya kembangkan itu bakar jadi brand kisau ayam kipor jingin samlah kabakodor Henry ladak lemapi jing in kalang teli kane kapor bakmen kapor kabas ngautiang ringkat batrinya kwa benya syadlang ngin rakik tisha jrong manu banut ban ang kapor jing kemen kemen kabadang jrong haka party di tiap pada nginang hibat syadru tang ban kok tak kali kalau lo ke sosial yang
coba share itu sebut para like sistem part mereka YouTube channel kejonga kun sama ladangi like hakano kedoka party kadonhi kajiga share ya kemen kantam hakini kijuk kiba mata kimi kita mi kini ki DJ ngilak ban ong ke long ke bahasa tenat yang ni banya share banya kemen te kublai season pada pi paralog sebaya rabat share like dan subscribe ya kena ke channel ke jong abat kum juru ya kena ke video kebangan sabu ya kali yang hapa description kublai sibun all the best.